Dengarlah kisah Nabi junjungan, ngon kesabaran ajaran nebaran medung Quraisy tamong Islam, sebab junjungan raya tersabar, sebab junjungan raya tersabar. Nasabah kisah Nabi junjungan, ngon kesabaran ajaran nebah. Nasabah kisah Nabi junjungan, ngon kesabaran ajaran nebah. Nasira urang miba masanya Nabi junjungan sabi dihina, Nabi junjungan sabi dihina. Dengarlah kisah Nabi junjungan, ngon kesabaran ajaran nebah. Ramedung Quraisy sambung Islam, sebab junjungan raya tersabar, sebab junjungan raya tersabar. di kerumahnya Nabi jasabe, Di ludah sabe Nabi mulia, di kerumahnya Nabi jasabe, di ludah sabe Nabi mulia. Nabi nasabah hana peduli, sebab Yahudi hana agama, sebab Yahudi hana agama. Dengarlah kisah Nabi junjungan, ngon kesabaran ajaran nebah. Ramedung Quraisy sambung Islam, sebab junjungan raya tersabar, sebab junjungan raya tersabar. nibasi urang tekeditungan, Kafir Quraisy sakilam tiga, nibasi urat kedi Tuhan. Kafir Quraisy sakilam tiga, kafirnya sakit hana sauru, na dua uran jasaidina, na dua uran jasaidina. Dema olehnya Sayyidina neman bajara si bungku kurma, tema olehnya Naja Sayyidina neman bajara si bungku kurma. kafirnya sakit kata kedroh, Bir Muhammadnya lepas mulia. Kafirnya sakit kata kedroh, Bir Muhammadnya lepas mulia. Dengarlah kisah Nabi junjungan, ngon kesabaran
non kesabaran ajaran Nabi hidup Quraisy tamang Islam sebab janjongan raya tersebar hidup Quraisy tamang Islam sebab janjongan raya tersebar kafir kapuleh ni masanya lejung beriman dengan Sayyidina kafir kapuleh ni masanya lejung beriman dengan Sayyidina Nabi berucap dua kalimah umat pertama karena sabar Nabi berucap dua kalimah umat pertama karena sabar dengar kisah Nabi janjongan mun kesabaran ajaran Nabi dengar kisah Nabi janjongan nun kesabaran ajaran Nabi ramedum Quraisy tamang Islam sebab janjongan raya